pakaamaw. Available ti ayuda ijay barangay hall. Basta sukat ka tapanta di barangay hall. Apay adula unay titiddan apay sa nga kabaan nga bagas. Sa nga karton nga dilata nga han nga mabagkat ti may mesa nga taon. Awan ti umay di barangay hall. Ne. Anda mo ti picture nga insend ni kagawad dito yung GC. Barang pagsayatan dataw. Kita man. Ni, pakaammo mag... Nya nga tada ito. Pakaamaw. Available ti ayuda ijay barangay hall. Mangitugot kayo iti sarili yo ada kanya dayto yan. Mayat dayto. Pagsayaatan nga talaga. Ay, talaga nga pagsayaatan dayto. Sakto atan sa taon nagnilakay. Lakay! Lakay! Oh! May katoy ah! Apay tumurag! May katoy! Darasam! Darasam, man ka nga, reklamo ta. Ampay, nya ti dayta kasla emergency. Agsukat ka ah. Ampay Basta agsukat ka, tapanta di barangay hall. Barangay hall lang agsukatak pa nga mabaliw mga kastilatan. Kiyo, no, disinti ka mo ah. Ay ako, sa pulang pa nga dumisinti. Ampay nya ti di barangay hall. Adda ka no ti ayuda. Ito ti barangay hall. Good news dayta. Isuwapan ta nga duwa. Na. Ampay ta kasapulan nga duwata pay baga nga mapanke. Apay adula una yan ti itidda nga ayudan. Sukat ka di tapan ta nga duwa ka kasapulan ga rod. Kasapulan nga duwa pay ti mapan. Ti kada pamilya. Apay adula una itidda napay sa nga kabaan nga bagas. Sa nga karton nga dilata nga han nga mabagkat ti may mesa nga taon. Talaga nga kasapulang ka. Ta isuti na kakabay dito. Ayan ti pakaambong. Ayan send ni kagawad dito ayan ti GC. Na, tampay man. Adula nga taura yan ti itidamot tayo. Na to. Murek katabasaan man gamin ta denggam. Nagato ti sinaong ko din pay gamin din nga. Pakaamaw. Una na pakaamaw naglawag. Available ti ayuda. Jay barangay hall. Mangitugot kayo iti sarili yo support. Nya. Pita ka sa pulan tapay tagiti support. Kayso tinakakabil ditoy. Iso nga sumurot ka. Ano makaala iti ayuda. Kay nyagapaw nga kasapulan tapay iti support di jay. Ki iso nga ro, tinaikabil ditoy, iso nga sumurot ka. Ay, apo, nilaat. Inka, nga muda di tama ito. Inka kaidag sukat, tawaga ni Marikwanang, ta itugo na ni Pare Badong, timbag na kadwam, nga support. Ay, nakaumay, nagadupit yung brak nito. Ne, napananan. May ka na. Ay, hamo kayo tumay. May kan, kurang ka sukat. Paring ada libre na tukogit dyan. Okay. Ay, sakit din sa ada na barang sa ayuda. Kung gati ko may pakat. Durek awan, tiyo may barangay hall.